Ma lor se fuol tatou tino o se ainga fuol le tatou polklame ya sauni o fe au o le nei tai au. O le Filipi lon mta upetolu o lon fai upesfultolu le fai unga o lo ia le fai punga la apostolo fa pea. O le mea tasi o te faia o te whaangalongalo i mea utuanai o te momoe puno waifo i mea o lumanai. O le mata upu sosoani mo o il tai au nei fa pea aua le faanoanoa pe a misi se avanoa taua ia te oe. O le soifuanga le nei e ei me ta o avanoa le lei o opportunities le lei mataua e au mai ma ngai mai o tatou o langa. Pade o le faanoanoanga e le mwhai tatou ona mate ia mamana ia avanoa e whaka kou loa muli ai ua pasi le avangoa. Ia on tatou no nofo i lava le isi teibi ma whaangoa ngoa ma whapea e woki la uke le koe maua lava le avanoa. Sa whapena fo ilo o langa i le amatanga ai au kele i malama i finangalo le tua ilo o langa. Sa au iloa ma whaanoanoa ona na au iloa i le tua nai. Le tele o avanoa na au maua a kongo mga whapea uke mangui ai ia pasi le avangoa. Ia whaangoa ngoa e le si vai teimi ai le i maua e le i whaola lo o langa. Ai whakua au loa i whonga o ngā avangoa umanga pasi o lea. Ua pasi ai o loo iai pe avanoa le lei ina ua o maua le li whaola o Yesu i loo langa. E le uma avanoa. O te manatu fo i whapena o ele nei teimi. A tonu e nofo ma e whapea anga o maua le avangoa le anga o i loa le mea lea. Ua o misi le avangoa. Ai longa a koe you know, a whapeo e whaanoanoa ona o ngi avangoa whapena. Whai maila aposkolo paulo. Whaangalo le kua ngai ngā. Ai ka moe puno wai. A o e maua le avanoa, ma e maua le li whaola o Yesu i logo langa. E le uma avangoa le lei. Ino e ke maua lo Yesu i logo langa. Po angi avangoa e mafu fautua na i ua misi. E ia avangoa siria ku fo inga manga ia. E saunia e le tua mo oe. So le lu ila mo oe tayal nei. Aua le whaanoanoa pe a whai ua e mangaku. Ua e misi se avanoa. O le tua o avanoa. A whai o sia se mafukanga o e male tua o lauta mā. Ke leo avangoa le leie vatu e lauta mā ia te oe. E ele tala na whalongo ai lesi vai tau. A o whe mālanga i tangata i baa. Le i tai po le awhe vadu se lau. I le vā Peltania ma Amerika. E tai fia masina whatu a alu le vā. E mai lai e te mālua, sa whainga luenga i Amerika, e tai fia e masina, lata le tai fia umal tausanga, whako a alu e asilon to lua malana whanau, ia e kasi ale lunga le vā, whako e alu e le sifo iongo masinga. Ina o alu te mālua e saunga e alu le vā, fia o le alu, ia e fia fo i le umi alu e le vā, a le whanononga, e laku, ua misi le vā, ua alu le vā, ua mai le tau muli o le vā, ua alu. Ma e elo na pu foi ia faanoanoa le tamalo le wafu matutua i lau mafau ke le masina o le look forward si on to lua mal fanau a le ua le alu le va ai le umi la vo ku i fe mai e pa o mal so fanua ka mo e mal so fanua tamititi punga i lalo malana ato le fa ia ku ka mikinu le wafu al tamalo o le tangi faanoanoa ia faliu lo kam kiki va tama la me o faanoanoa e fe mai kala ko ingalale wo o faanoanoa wo o misi le va o la fatali mai si o matu ainga ia fe mai le markar kam ki vai au ki fa ngongo man kamano ea mai e ko sa me le va ia fe mai kam ki mai kamalo ea mai e ko sa le va ia ai me kama poi li ka me ko sa le va ai le ke mo lengo fo kamalo ele o angol kam ki ai fa lu ko ele pute le fo ele mai ele pu e que eu comaro ko ni liu mai leva o ko sau leva ke i mar comaro foi mai sole oi ia foi mai kala kam kiki o au o le tali o le kapiteni leva e lo le kam kiki wa lu leva ai ngalo mai pe kam kiki e ko lo lunga ma e lo lunga leva e ko foi mai leva e va kulonga kali so le songa foi la le mo a fai wa misiang opportunities le le o le langa a o ia se mafutanga oe ma e pipi i le tua o lauta ma, you know, e le kula fo inga oe, e a wakula vele tua, opportunities le lei mo oe. Yesu, whawhitai ia wanoa le lei wo matu maua ona oe, ia vi ia lo suafa Yesu. Amen.